Kaseng kinong thokot, kabalatip da kakasi society, hadian ka jingwan pai jeng ki nanong ba New Delhi, menta ka jan miet jeng kasan tarik urisau, kila yo banya kendu bat kilat patai kubor, ha office trikam kaseng, kabadan ha State Central Library. Hagani ka jing ya kendu jeng ki, kalong ban pen pau ka jing sngongu, ya barok ki badan benta, haga jing ya kun jeng kaseng, kataban penrung ya kaktian kasi, haga kernit ka bapra, bat nakaliang jeng Presiden kaseng, u Dr. DRL Nonglaj, ulo ong ba kaseng hadin baladep ban penlong ya ka jing ya ki pajba, Jantar Mantar Delhi, kila yo ru banya kendu ya kinong ya lam jong ka sarkar India, bat bu ru ya sautali kimat jing dawa, kata kalong, ban pan jing China office jong Union Minister, hakabaya day ba ka jing dawa penrung ya kaktian kasi, kabaar, kajing pen kan mau ya kajing ya kendu bat Union Minister Hashalong, bat kababut, kadai ba ka sarkar India, kadai ban shimno ya karai ban Raksha Parliament, ban ya ta ya ka nikamat, bat ka bakadu, kadai ban submit ya ka thup, jong kajing lumjing tip, ni ka documentation. Syuk-syuk nakaliang kaseng kinong thokot, kila ong balada ka sarkar India kam ajing menjur ban penrung ya kaktian kasi, kajing ya ki kabajur kala ap lupa. Hadin melakot kini ke lempung yang merjing tip. Agak buan kiru syampang kila ya dan menta la kedau katukat ni. Mene dan dari don kiba amsim la kema ban kedau di Dr. Naidlang teriang de. Na Port Christ University Bangalore. Na tai kaum Olivia Ban ibalong advocate Supreme Court kituru ilai long ki Prishan Phang ban ai nalor ki weipat ti hadin balakut ka jingamir jitem bat ka jingalang panpa Jantar Mantar ka khasi author society kala shim south li kirai bat kini ngikwa ya gaban pentem shapi baro ba pen priang lam ya kini kirai ki bangladesh ka banengkong kalong ban panji shai na ka office Jong who Union Home Minister who Amit Shah halor ki dorkas ki bingla submit show how January hajar poe habawan nasional wat lang ngimsim lai kendo markmat yo rei nila ai ya ka dorkas lengba menteri sarkar ka topor ba nangta ka weipat ka jimpat kan mau yu kedai ka arp sautring jong Julai hajar poe ha ka bangila daya kendo markmat bato hangne silom ha jinron ka jong chief minister Conrad K. Sangma, dia dekat jong chief secretary atau for bat ke wai ke officer. Kenrei hadien jong kito ki jinga kendo bat ke jing ai ki dorkas ngim simyo jibab ai. Timenta ke wai karai bat kata karong karai ban kong pan jing sai na ka office jong u menteri kampo yang ka sarkar India hangno kadan kenika kam jong. Amat na orang tinawai mantep ya ka status jong kenika jingdawa jong namar mensyua abang kendo ya Rajnath Singh baru Rijiju Kiran Rijiju hau January hajar kat kendai tang hadin arbanai nilayo ya ka jupa ba ka ktien kasi ka don ha ka less jong ki pending demands life of pratali tin kasi gede ko way bat la yathu yangi agta jubab ba ka ministry kandang teknia ya gede kam ti hadin ketua badan dang le kendo ya Amit Shah hadin bangla submit ya ki dorkas jongi bat ka jinga kedu markmat bat uru ngim sim yo jubab komta nilarai ban pan jing sai na ka office jong menteri kampo yang sarkar India hangno kadan kini kam ka jonge ke baar pat ka mengalai sim ya karai kalong ba ka sarkar India ke menta kan simno mardor ya kisim jam ban penkre ban wanra ya ni ong ka ain rauma
Jika bill hapo parlimen haka sinsyong dorbar jong parlimen kebansawan. Laga long kloy kat no ne khamslem rengi ong ba kadai banwan ra no ya ka bill nakaliang sinsya ka official bill nakaliang jong sarkar ha parlimen ha genika sinsyong dorbar jong parlimen kebansawan. Di kawai pat ban submit ya ka thop jing penbiang jing tep ka documentation but ni la submit ya kini kedai ka documentation ka ba ni layo ban submit bro selinter ni ai ye ki dorkas klem dala ye ka ban bu sijaka ye ki thop jing tep baro Andrei ka khasi author society da ka jing tresitam ngilapo ikit khat kiba dan ka jing tepet ke bakarpang man lum ban lang ikini rengkat bat ki sabot ki jing pen sisa lani ki justifications baka tien jonge kalau long kabat ladai por laslam ban rum no apo ka khandet ke bapra tinggal yo ban submit ya kan kali treasure barka culture harengkat ru kunju gilayo dan pelong ya ka jialang pajba demonstration hajan termanta ya kabai bat kani ka lempung emerging tip kani ka national seminar isu banong bagalong ka bejok namar ba sibun ki ngasih benta kilawan gilayo ru ya kiru simpang kibade nakajat benreu jongi hi nrei kibahikai kibai pat ki university dibamdan hangni nrei katukan ni ke didon na University of Hyderabad nang tapat kibala Shanghai na ka JNU Jawaharlal Nehru University kumjuru kiru Shampang na ka Pondicherry University i Dr. Valerie Dekhar nang ta na JNU pat ngidon i Profesor Tiblut Nongbri kumjuru na po University of Hyderabad ngidon ya i Dr. Grace Mary Thompson dan katukan ni gibam simla ban ya don rangkat ban ngi aga nakidaw gibam lakiar tienrei kila yo ban isno pat ban ngi ha katuka seminar lengba kani ka online tika seminar ka jongi kalalong ha karupam ka blended mode offline but online di kibalewan sim bentah turu di kiladon ki samla na Delhi kibasyong basa Delhi kibatri kam hang tu bat kumju agani kapor penpau ya ka jingai kublei bagi jing songo ya kiseng balang baro kibalawan banya senran lang bangi ha ketika national seminar kumju ru naki seng partai baro kibalaya poilang sa ketika jaka don katukan ni gibedon haka nes haka seminar na do basdang hadu bakut don nak deng jung kipat kibawan banya don bentalang bangi hak tu kejialang pajba teka bedi bat kini ka seminar kajing kemu ban pelong ya kani ka sedang bentang na do betu kapor ka mengidon ya ka rally haus nem arhajar khatpra September hangti hamalki tingir kala sedang nang tu bengin perkhat bengin penlong ya kani ka national seminar tekam de ki ege barang ke balong kerke mereka bangla pakhat aslam ba dari namar baga seng ka kasi auto society ka de seng ke barit tinggi hak ban perkhat ban up ya kapor ko biang kumjuru namar ba ka don no kajing penwit hang tu ketu ka klam tinggi simlayo ban pentreka mud ndrei house nem arhajar arpuar oblai me yari ban syong ka general council badai halor hagani ka general council ngilarai ya ka bangin penlong ya kani ka seminar te kumtu kumba la kren dari presiden na kapor siya bangin lejru ilayo pan pentip sipi gilat hai kubor bangin penlong ya kani ka national seminar bat kumjuru ka demonstration harangkat kajing yawer bak kumtu te ya ai kublei separo ki di balai don bentalang ki balawan ban senran ding ya kutu kapor kalong sia kajing job
jong kani ke seminar hot si ngin salak banle khamha shushu la don kam ka ba khamha shushu ban ye kani ke ba no bless you